Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu sila esenithulela khona ke indaba ke ezenzeka ke emculweni kaMaskandi ke lapha wey'ngane zakwethu. Umculi kaMaskandi ukhuzani ugcine ke efikile ke emndenini womlisa ke lapha wey'ngane zakwethu, okusolakala ukuthi washawa ke wayeseshiselwa indlu, phinde wagencwa ke laphana wey'ngane zakwethu ngokuthi wancoma ke ingoma yakhe ethi umjolo ke laphana wey'ngane zakwethu. Ubese efika ke kuloya mndeni namhlanje wey'ngane zakwethu, ubese enikela ke ngemali engango-20,000. Kwase kuthi umculi we-gospel ke uJumbo wayesenikela ngemali ke engango-10,000. Le mali bese hlangana ke isamba sika-30,000 ke laphana wey'ngane zakwethu. Kwase kuthi ke ubuholi bendawo ke ikhansela lanikela ke ngendlu yomxhaso ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacetha wenza okulungile, ucinezela subscribe, ucinezela bell ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama-notification mas posta i-video entsha si-channel. Siyabonga.